Munja je rasparala turobno sivo nebo iznad Samoborskog gorja, osvjetljavajući na trenutak unutrašnjost stare, kamene kuće koja je stajala na vrhu brda kao usamljeni stražar prošlosti. Nekoliko sekundi kasnije, snažan udar groma zatresao je prozorska stakla, ali nitko u velikoj spavačoj sobi na prvom katu nije ni trepnuo. Zvuk oluje bio je zanemariv u usporedbi s teškom, lijepljivom tišinom koja je vladala unutar ta 4 zida. U središtu sobe, u masivnom krevetu od tamne hrastovine, ležala je baka Marija. Njezino disanje bilo je plitko i hrapavo, poput zvuka suhog lišća koje vjetar vuče po betonu. Svaki odar bio je borba, svaki izdah pobjeda. Soba je mirisala na mješavinu kamfora, ustajalog zraka, vlažne zemlje koja je dopirala izvana i svijeća od pčelinjeg voska koje su gorjele na noćnom ormariću, bacajući dugačke, plešuće sjene po zidovima prepunim crno-bijelih fotografija. Oko kreveta su stajali oni koji su se nazivali njezinom obitelji, ali njihova lica nisu odavala tugu. Odavala su nestrpljenje. Kruno, najstariji sin, stajao je uz prozor, nervozno popravljajući čvor na svojoj svilenoj kravati koja je bila previše stegnuta za njegov vrat. Imao je 55 godina, lice crveno od visokog tlaka i stresa, i pogled koji je neprestano bježao prema ručnom satu marke Rolex, lažnom, doduše, ali dovoljno dobrom da zavara neuke. Koliko još? Prošaptao je, ne gledajući u majku, već u svog brata Damira. Doktor je rekao da je pitanje sati. Već smo 2 dana ovdje. Imam sastanke u Zagrebu, ne mogu vječno čekati u ovoj vukojzbini. Damir, mlađi brat, sjedio je na rubu fotelje presvučene baršunom koji je odavno izgubio boju. Njegove su ruke drhtale, ne od tuge, već od apstinencijske krize. Bio je mršav, ispijen, s podočnjacima koji su svjedočili o noćima provedenim u kokarnicama. Šuti, Kruno, promrsio je, grizući nokat na palcu. Samo šuti. Kad ode, sve će biti naše. Jesi li provjerio papire za zemljište? Onaj agent za nekretnine je zvao 3 puta. Sve je sređeno, uključila se Vesna, njihova sestra, koja je stajala pred starim ogledalom i popravljala frizuru, kao da se sprema za izlazak, a ne za bdjenje. Samo se nadam da nije napravila neku glupost s oporukom. Znate kakva je bila zadnjih godina? Sva u onim svojim molitvama, crkva ovo, crkva ono. Ako je ostavila novac župniku, kunem se da ću osporiti testament na sudu dok sam živa. Okrenula se prema majci, gledajući to krko tijelo pod debelim poplunom s izrazom koji je bio bliži gađenju nego suosjećanju. Gledajte ovo mjesto, rekla je, mašući rukom po sobi punoj starog namještaja, heklanih tabletića i religijskih slika. Sve ovo treba spaliti. Smrdi na starost i siromaštvo. Jedina vrijednost ovdje su zidovi i zemlja. U kutu sobe, u sjeni koju svjetlost svijeća nije dosezala, sjedio je Ivan. Imao je 18 godina, razbarušenu smeđu kosu i oči boje lješnjaka, iste one koje je imala baka Marija kad je bila mlada. Za razliku od svojih ujaka i majke, on nije imao sat na ruci, niti je kalkulirao vrijednost kvadrata. On je držao krunicu, jeftinu, plastičnu krunicu koju mu je baka poklonila za prvu pričest. Ivan je slušao njihove razgovore i osjećao kako mu se želudac okreće. Htio je vrisnuti, htio ih je istjerati van na kišu, ali znao je da nema pravo glasa. On je bio samo mali, onaj koji još ništa ne razumijeo stvarnom životu, kako mu je ujak Kruno volio govoriti. Ustao je tiho, pazeći da škripavi pod ne oda njegov pokret, i prišao krevetu. Kleknuo je pokraj bakine glave i nježno uzeo njezinu ruku. Bila je hladna, koža prozirna poput papira, s plavim venama koje su iscrtavale mapu jednog teškog života. Bako, šapnuo je, ignorirajući podrugljive poglede iza svojih leđa. Ovdje sam. Ivan je ovdje. Marini kapci su zatitrali. Polako, uz ogroman napor, otvorila je oči. Zjenice su joj bile zamučene mrenom, ali u tom trenutku, činilo se kao da vidi jasnije nego itko u toj sobi. Pogledala je Krunu, pa Damira, pa Vesnu. Vidjela je njihova skupa odijela, njihove telefone, njihovu hladnoću. A onda je pogledala Ivana. I blagi, jedva primjetni osmijeh pojavio se na njezinim suhim usnama. Vodu. Hroptala je. Vesna je zakolutala očima i uzela čašu s ustajalom vodom s noćnog ormarića. Evo, mama, rekla je nestrpljivo, prinoseći joj čašu na grub način, prolijevajući malo vode po jastuku. Pij. Trebaš snage. Snage da potpišeš još koji papir ako treba, pomislila je, iako to nije izgovorila. Marija je popila gutljaj, zakašljala se, a zatim ponovno klonula na jastuke. Ali nije zatvorila oči. Podigla je drhtavu ruku, prstiju iskrivljenih od artritisa, i pokazala prema velikom, tamnom ormaru od orahovine koji je stajao nasuprot kreveta. Što hoće?
Upitao je Damir, naginjući se naprijed. Pokazuje na ormar. Možda je tamo sakrila novac. Znao sam da stari ljudi ne vjeruju bankama. Kruno je odmah živnuo. Makni se, Damire. Ja ću pogledati. Kruno je prišao ormaru i naglo otvorio vrata. Unutra su visjeli stari kaputi, mirisalo je na lavandu i naftalin. Počeo je prekapati po džepovima, bacajući odjeću na pod. Nema ništa. Prazno. Samo stare krpe. Baka Marija je zavrtjela glavom, slabo, ali odlučno. Njezin prst se pomaknuo više. Prema vrhu ormara. Svi su pogledali gore. Na samom vrhu, gotovo dodirujući strop, u tami i prašini, stajao je jedan predmet. Gore, prošaptala je Marija. Knjiga. Knjiga? Ponovila je Vesna s prezirom. Mama, buncaš. Kakva knjiga? Ali Ivan je znao. Srce mu je počelo brže kucati. Sjetio se djetinjstva, onih dana kada bi bježao od roditeljskih svađa u gradu i dolazio ovdje, u mir Samobora. Sjetio se kako bi ga baka posjela u krilo i pričala mu priče. Ne iz slikovnica, nego iz te velike, teške knjige koju nikada nije smio sam dirati. Nije to bilo koja knjiga, rekao je Ivan, ustajući s koljena. Glas mu je bio tih, ali čvrst. To je djedova Biblija. Kruno je prasnuo u kratak, ciničan smijeh. Biblija. Pa što će nam to sad? Mislili smo da je neko zlato, a ona želi da joj čitamo psalme dok vani grmi. Daj, molim te. Ona to želi, rekao je Ivan i krenuo prema ormaru. Pusti to, mali, rekao je Damir, blokirajući mu put. Nećemo sad raditi cirkus i dizati prašinu. Baki treba mir da ode. Makni se, ujače, rekao je Ivan. Bio je to prvi put u životu da se suprotstavio odraslima. U njegovim očima bilo je nečeg čudnog, neke odlučnosti koja je natjerala Damira da ustukne. Možda je to bio odraz munje, ili možda odraz iste one snage koju je nekad imao djed Ivan, po kojem je dobio ime. Ivan je privukao staru drvenu stolicu do ormara. Stolica je zaškripala pod njegovom težinom. Popeo se, ispružio ruke i napipao hladnu, grubu kožu. Predmet je bio težak, mnogo teži nego što je pamtio. Kada ju je povukao, oblak sive prašine sručio se na njega, plešući u svjetlosti svijeća poput sitnih duhova. Zakašljao se, ali nije ispuštao knjigu. Sišao je sa stolice i donio je do kreveta. Bila je to masivna Biblija, uvezena u tamnu, ispucalu kožu, s mjedenim okovima na kutovima koji su od starosti potamnili. Zlatna slova na haerptu, sveto pismo, bila su gotovo izbrisana dodirom tisuća ruku kroz desetljeća. Knjiga je izgledala kao relikvija iz drugog vremena, predmet koji ne pripada ovom modernom svijetu pohlepe i žurbe. Ivan ju je položio na pokrivač, blizu bakinih ruku. Marija je dotaknula korice. Bio je to dodir pun nježnosti, kao da miluje lice voljene osobe. Čitaj, rekla je, glasom koji je bio tek dah vjetra. Otvori, gdje je, teško. Gdje je teško? Upitao je Ivan zbunjeno. Gdje se knjiga, sama otvori, šapnula je. Vesna je nervozno pogledala na sat. Ovo je gubljenje vremena. Zvaću doktora opet. Ali nitko se nije pomaknuo. Postojalo je nešto u atmosferi sobe, nešto magnetski u toj staroj knjizi što ih je prikovalo na mjesta. Čak je i sinični Kruno zašutio, promatrajući scenu s nekom nejasnom nelagodom. Ivan je stavio dlan na hladnu kožu. Osjetio je vibraciju grmljavine izvana, ali i toplinu bakine ruke koja je poklopila njegovu. Pogledao ju je u oči. U njima više nije bilo boli. Bilo je samo iščekivanje. Mogu li otvoriti tu staru Bibliju, bako? Pitao je unuk, glasom koji je zadrhtao od emocija koje nije mogao objasniti. Marija je kimnula. Ivan je duboko udahnuo. Miris starog papira, tinte i povijesti ispunio mu je nosnice. Polako je podigao tešku koricu. Knjiga je zaškripala, kao da se budi iz stogodišnjeg sna. Stranice se nisu okretale jedna po jedna. Knjiga se, kao vođena nekom nevidljivom silom, ili možda samo navikom dugogodišnjeg korištenja na istom mjestu, otvorila točno na sredini. I tada, u toj tišini koju je narušavalo samo lupanje kiše, iz sredine knjige nešto je skliznulo. Nije bio samo papir. Čuo se zvuk metala koji udarao drvo okvira kreveta. Zveket. Svi su pogledali dolje. Na bijelom poplunu, pokraj bakine ruke, ležala je debela, požutjela koverta vezana crvenom vrpcom. A na njoj, težak, zahrđali, starinski željezni ključ. U sobi je nastao muk. Krunove oči su se raširile. Damirova usta su ostala poluotvorena. Vesna je prestala disati. To nije bila samo Biblija. To je bio sef. Ali Ivan nije gledao u ključ. Gledao je u baku, čiji je pogled sada bio uprt u kovertu s takvim intenzitetom da se činilo kako će tim pogledom zapaliti papir. Uzmi, rekla je Marija, posljednjim atomima snage.
I čitaj, naglas. Ivanova ruka je krenula prema koverti, dok su 3 para očiju njegovih rođaka pratila svaki milimetar tog pokreta kao gladni vukovi koji promatraju plijen. U tom trenutku, nitko nije znao da će ono što piše u toj koverti zauvijek uništiti sliku koju su imali o sebi, o svojim roditeljima i o ovoj staroj kući. Ivan je prstima dotaknuo hladni metal ključa i hrapavi papir koverte. Oluja vani je dosegla vrhunac. U sobi je zavladao muk toliko gust da se činilo kako ga se može rezati nožem. Samo je zvuk kiše, koji je sada prelazio u jednoličan, uporan ritam, ispunjavao prostor. Svi pogledi bili su prikovani za Ivana i stari, zahrđali ključ koji je ležao na bijeloj posteljini poput nekog davno zaboravljenog artefakta. Kruno se prvi trgnuo iz stupora. Njegova početna zbunjenost ustupila je mjesto onoj istoj pohlepi koja ga je vodila kroz život. Naglo je zakoračio prema krevetu, ispruživši ruku prema koverti. Daj to ovamo, zarežao je, glasom koji nije trpio pogovor. To su obiteljski dokumenti. Nije to za djecu. Ivan je reagirao instinktivno. Brže nego što je itko očekivao, poklopio je kovertu i ključ dlanovima, privlačeći ih na svoja prsa. Ne, rekao je. Glas mu je drhtao, ali pogled mu je bio fiksiran na ujaka. Baka je rekla meni. Čuli ste je. Mali, ne budi bezobrazan. Povikala je Vesna, prilazeći s druge strane. To je sigurno oporuka. Ili podaci o nekom računu. Mama nije pri sebi, ne zna što govori. Zna točno što govori, Ivan je odgovorio, pogledavajući baku. Marija je disala teško, oči su joj bile poluzatvorene, ali je blago kimnula glavom, dajući mu tiho odobrenje. Suza se skotrljala niz njezin naborani obraz i nestala u jastuku. Dosta, povikao je Damir, koji je bio najnervozniji. Neka mali pročita. Što god da je unutra, i onako ćemo saznati. Čitaj, Ivane. Ali ako je to neki broj računa u Švicarskoj, kunem se. Ivan je ignorirao prijetnju. Sjeo je na rub kreveta, okrenut leđima svojim rođacima, stvarajući fizičku barijeru između njih i bake. Ruke su mu se tresal dok je lomio crveni pečatni vosak na polđeni koverte. Vosak je puknuo u stihi KRCK, zvuk koji je u tišini sobe odjeknuo kao pucanj. Izvukao je nekoliko listova papira. Bili su to listovi iz bilježnice na kocke, ispisani gustim, oštrim rukopisom plavom kemijskom olovkom. Ivan je odmah prepoznao rukopis. Bio je to djedov rukopis. Djed Ivan, po kojem je dobio ime, umro je prije 5 godina, ali njegov autoritet se i dalje osjećao u svakom kutku ove kuće. Ivan je pročistio grlo. Datum. 14. travnja 2018. pročitao je tiho. To je tjedan dana prije nego što je djed umro. Čitaj tekst. Nestrpljivo je dobacio Kruno, brišući znoj s čela. Ivan je počeo čitati. Isprva mu je glas bio nesiguran, ali kako su riječi tekle, postajao je sve jači, kao da djedov duh govori kroz njega. Draga djeco. Kruno, Vesna, Damire. I moja draga Marija, ako si još tu dok oni ovo čitaju. Ako čitate ovo pismo, znači da je došao kraj jedne ere. Vjerojatno stojite u našoj spavačoj sobi. Vjerojatno gledate u namještaj i procjenjujete koliko vrijedi. Vjerojatno ste nervozni jer želite što prije prodati ovu starudiju i vratiti se svojim važnim životima u gradu. Vesna je glasno izdahnula zrak kroz nos, prekriživši ruke na prsima. Kruno je gledao u pod, čeljust mu se stisnula. Znam što mislite o nama, nastavio je Ivan čitati, a svaka riječ udarala je prisutne kao bič. Cijeli život ste nas gledali s visoka. Sramili ste se naših žuljevitih ruku, našeg naglaska, naše stare odjeće. Mislili ste da smo škrti seljaci koji ne znaju uživati u životu. Pitali ste se gdje su novci koje sam godinama slao iz Njemačke, dok sam radio na bošteli, po kiši i snijegu, jedući konzerve da bih uštedio svaku marku. Ivan je zastao. Osjetio je knedlu u grlu. U sobi je postalo neugodno vruće. Kruno, pročitao je Ivan, a ujak je naglo podigao glavu. Sjećaš li se 2005. godine? Kada si kupio onaj veliki stan u centru Zagreba. Hvalio si se svima da si uspješan menadžer, da si dobio bonus. A istina je bila da si zapao u dugove, da ti je banka htjela oduzeti sve. Tko je misliš platio onih 80.000 eura da? Zatvoriš kredit? Tvoja poslovna sposobnost. Ne, sine, to je bila moja ušteđevina. Majka i ja smo prodali zemlju u Dalmaciji koju smo čuvali za starost. Nismo ti rekli, jer nismo htjeli povrijediti tvoj ego. Pustili smo te da vjeruješ da si sam uspio. Kruno je problijedio. Boja je potpuno nestala s njegovog lica. Uhvatio se za naslon stolice da ne padne. To nije istina. Promucao je, ali glas mu je bio slab. Znao je.
Duboko u sebi, znao je da se taj novac pojavio ni otkuda, ali je odabrao vjerovati u vlastitu laž. Ivan je nastavio, nemilosrdno. Vesna, moja princezo. Kada si imala onaj medicinski zahvat u privatnoj klinici u Švicarskoj, nakon što te onaj tvoj bogati muž ostavio, rekla si da je on platio. Nije. On te ostavio bez ičega. Tvoja majka je vadila novac. Iz čarape, doslovno. Onaj novac koji smo skupljali da popravimo krov koji prokišnjava već 10 godina. Mi smo kisnuli, kćeri, da bi ti imala najbolju njegu. A ti si nam donijela bombonijeru i rekla da nam kuća smrdi na vlagu. Vesna je stavila ruku na usta. Suze su joj nagnule na oči, razmazujući crnu maskaru. Tihi jecaj pobjegao joj je iz grla. Pogledala je majku na krevetu. Marija je ležala nepomično, ali suze su joj i dalje tekle niz sljepučnice. A ti, Damire, Ivan je pogledao mlađeg ujaka. Damir se počeo tresti. Ti si bio najteži. Kocka je vrag. Sjećaš li se onih ljudi koji su dolazili pred našu kuću noću? Onih koji su prijetili da će ti slomiti noge. Mislio si da su odustali jer si se sakrio. Ne. Ja sam izašao pred njih. Starac od 70 godina. Dao sam im sve što smo imali u banci. Sve. Ostavili su nas na nuli. Tog mjeseca, tvoja majka i ja smo jeli samo krumpir i palentu. Nismo imali ni za lijekove. Ali ti si ostao čitav. Tišina koja je uslijedila bila je zastrašujuća. Više nije bilo arogancije. U sobi su sada stajala 3 slomljena čovjeka, ogoljena do kosti. Njihovi skupi kaputi i lažni uspjesi raspali su se pred istinom ispisanom na komadu papira iz bilježnice. Godinama su živjeli u uvjerenju da su njihovi roditelji bili tvrdice koje sjede na novcu, uskraćujući im luksuz. Mrzili su ih zbog toga. Prezali su ih. A zapravo, njihovi roditelji su bili njihovi tihi spasitelji. Svaki njihov uspjeh bio je plaćen roditeljskim odricanjem. Svaki njihov izlazak iz krize bio je plaćen gladovanjem staraca u ovoj kamenoj kući. Ivan je osjetio kako mu se srce steže od tuge i bijesa. Gledao je te ljude koji su do malo prije kalkulirali vrijednost kuće, a zapravo su tu kuću već davno pojeli, a da nisu ni znali. Okrenuo je zadnju stranicu pisma. Nismo vam ovo nikada rekli, pisalo je, jer roditelj ne traži hvalu što spašava svoje dijete. Ali sada, na kraju, moram vam reći istinu. Ne zato da vas posramim. Već da shvatite. Ova kuća, ovi zidovi, to je jedino što je ostalo. Nema tajnih računa. Nema zlata zakopanog u vrtu. Vi ste naše bogatstvo koje smo potrošili. Kruno je sjeo na pod, ne mareći za svoje hlače. Glava mu je pala u šake. Glasno je zajecao, zvukom koji je bio sirov i bolan. Bože, što smo učinili? Vesna je kleknula uz krevet, zaronivši lice u majčin poplun, tresući se od plača. Mama, oprosti, nismo znali. Ponavljala je kao mantru. Damir je stajao nepomično, gledajući kroz prozor u tamu, lice mu je bilo mokro od suza koje nije ni pokušavao obrisati. Ali Ivan je vidio da na dnu stranice piše još nešto. Ali, pročitao je glasnije, da nadjača njihove jecaje, postoji još jedna stvar. Ovaj ključ. Svi su podigli glave. Nada, strah, znatiželja. Ovaj ključ otvara staru mornarsku škrinju na tavanu, iza dimnjaka. U njoj je ono što je preostalo. Ali zapamtite, škrinju smije otvoriti samo onaj tko je prvo posegnuo za Biblijom. Ne za novcem, nego za riječju. Jer samo onaj tko traži utjehu, a ne korist, znaće što učiniti s onim što je unutra. Ivan je spustio pismo. Uzeo je teški, zahrđali ključ u ruku. Osjećao je njegovu hladnoću, ali i neku čudnu moć. Pogledao je baku. Ona je sada gledala njega, širom otvorenih očiju. U tom pogledu bilo je ponosa. Pokušala je nešto reći, usne su joj se Mikel bez glasa, a onda je skupila snagu i prošaptala jednu jedinu riječ. Idi. Ivan je ustao. Njegovi ujaci i majka su ga gledali, ali nitko se nije pomaknuo da ga zaustavi. Njihova pohlepa je umrla, ugušena sramom. Sada je ostao samo strah od onoga što će otkriti na tavanu. Je li to posljednja osuda? Ili možda posljednja prilika? Ivan je čvrsto stisnuo ključ i krenuo prema vratima. Drvene stepenice koje su vodile prema mračnom, hladnom tavanu čekale su ga. Ivan je izašao iz spavaće sobe, ostavljajući iza sebe tešku tišinu natopljenu kajanjem. Svaka drvena stepenica koja je vodila prema tavanu škripala je pod njegovom težinom, kao da stara kuća ječi od boli koju je godinama upijala. Zrak je postajao hladniji i rijeđi što se više penjao. Tavan. Mjesto zabranjeno za igru, mjesto tajni. Kada je Ivan gurnuo teška vrata, dočekao ga je miris suhe lavande, prašine i starog drveta.
Svjetlost s malog krovnog prozora probijala se kroz tamu, osvjetljavajući čestice prašine koje su plesale u zraku. Tavan je bio prepun stvari, starih kolijevki, alata, razbijenih stolica. Svjedoka vremena kada se ništa nije bacalo, već se popravljalo. Ivan je zakoračio dublje, pazeći na grede. Njegov pogled tražio je ono o čemu je djed pisao. Iza masivnog dimnjaka od cigle, prekrivena starom vojničkom dekam, stajala je ona. Mornarska škrinja. Nije bila velika, ali je izgledala moćno. Tamno drvo okovano crnim željezom. Na poklopcu je bio urezan datum, 1971. Godina kada je djed otišao u Njemačku. Ivan je kleknuo pred njom. Osjećao je strahopoštovanje. Obrisao je debeli sloj prašine rukavom, otkrivajući bravu koja je čekala svoj ključ. Uzeo je škrinju. Bila je neočekivano teška. Nije zveckala kao da je puna novčića. Imala je tupi, puni zvuk. S mukom ju je podigao i krenuo natrag dolje. Dok se Ivan spuštao, u spavačoj sobi dolje vrijeme kao da je stalo. Vesna je sjedila na podu, držeći majčinu ruku, brišući suze koje nisu prestajale teći. Kruno je stajao uz prozor, gledajući u dvorište, u blato i kišu, vidjeći po prvi put ljepotu te zemlje koju je domalo prije želio betonirati. Nikada nismo pitali, šapnuo je Damir, prekidajući tišinu. Glas mu je bio hrapav. Nikada ih nismo pitali kako su uspjeli uštedjeti. Samo smo uzimali. Marija je otvorila oči. Pogledala je svog najmlađeg sina. Nije bilo osude u njezinim očima, samo beskrajni umor i blaga, tužna ljubav. Roditelji, daju, prošaptala je jedva čujno. Dok imaju, daju. Te riječi su slomile Damira. Pokrio je lice rukama i zaplakao, tiho, poput djeteta koje je shvatilo da je razbilo najdražu igračku. Tada se na vratima pojavio Ivan, noseći škrinju. Svi su se okrenuli. Više nije bilo one grabežljivosti u njihovim očima. Sada je u njima bio strah. Strah od konačne presude. Ivan je stavio škrinju na stolić u dnu kreveta. Zvuk drveta od drvo odjeknuo je sobom. Evo je, rekao je Ivan. Kruno je prišao, ali se nije usudio dotaknuti je. Otvori je, Ivane. Ti imaš ključ. Ti si jedini dostojan. Ivan je kimnula. Ruke su mu se tresal dok je prinosio zahrđali ključ bravi. Uvukao ga je. Ključ je pružio otpor, a onda, uz glasan škljoce, mehanizam je popustio. Svi su zadržali dah. Ivan je polako podigao teški poklopac. Unutra nije bilo svežnjeva eura. Nije bilo zlatnih poluga. Nije bilo dijamanata. Na vrhu, položena na crveni baršuen, stajala je velika, uokvirena crno-bijela fotografija. Ivan ju je izvadio i okrenuo prema svima. Na slici su bili mladi Marija i djed Ivan. Stajali su ispred ove iste kuće, ali kuća je bila tek u izgradnji, samo goli zidovi i krov. Bili su prljavi od žbuke, u radnim odijelima, znojni i umorni. Ali njihova lica su blistala od sreće. Djed je u jednoj ruci držao lopatu, a u drugoj je grlio malu Vesnu. Marija je držala Krunu i Damira. Ispod slike je pisalo djedovim rukopisom: naše najveće bogatstvo nisu cigle, nego oni koje ove cigle čuvaju. Vesna je jecala gledajući sliku. Sjetila se tog dana. Sjetila se mirisa cementa i majčinog smijeha. Sjetila se vremena kada su bili sretni bez novca. Ima još nešto, rekao je Ivan. Ispod slike nalazio se jedan plavi fascikl i jedna mala, bijela koverta. Ivan je otvorio fascikl. Unutra je bio papir s pečatom suda. To je vlasnički list, rekao je Ivan, a glas mu je zadrhtao. Kruno je zatvorio oči, očekujući udarac. Očekivao je da će kuća biti prodana nekoj udruzi, crkvi, bilo kome osim njima. Ivan je počeo čitati tekst oporuke priložene uz list. Ja, Ivan Horvat, uz suglasnost svoje supruge Marije, ostavljam ovu kuću, svu zemlju i sve što se na njoj nalazi. Ivan je zastao, gutajući knedlu. Onome tko u trenutku majčine smrti ne bude tražio novac, već utjehu. Onome tko otvori moju Bibliju tražeći riječ, a ne korist. Jer ta osoba razumije da se dom ne prodaje za kvadrate. Ta osoba će znati sačuvati vatru na ognjištu. U sobi je zavladao potpuni šok. Ako ovo čitaš, Ivane, unuku moj, pisalo je dalje, kuća je tvoja. Ne tvojih roditelja, ne tvojih ujaka. Tvoja. Oni su svoje nasljedstvo dobili i potrošili dok smo bili živi. Ti si jedini koji je ostao čistog srca. Ivan je spustio papir. Gledao je u svoje ujake i majku. Očekivao je bijes. Očekivao je viku, prijetnje tužbom, svađu. Ali dogodilo se nešto čudesno. Kruno je podigao glavu. Njegovo lice bilo je mokro od suza, ali izgledalo je mirnije nego ikad prije. Pogledao je Ivana, a zatim sliku svojih roditelja. Ispravno je, rekao je Kruno tiho.
Tako je jedino ispravno. Damir je kimnuo, brišući nos rukavom. Mi bismo je prodali, Ivane. Već sutra bismo je stavili u oglasnik. Ispiskali bismo novac za godinu dana. Djed je znao. Vesna je ustala, prišla Ivanu i čvrsto ga zaglila. Oprosti nam, Ivane. Oprosti nam što smo bili slijepi. Ivan je osjetio olakšanje kakvo nije mogao opisati. Teret borbe je nestao. Ali što je u onoj maloj koverti? Upitao je Damir, pokazujući na dno škrinje. Ivan je uzeo malu bijelu kovertu. Na njoj je pisalo, za krov. Da ne prokišnjava na unuka. Otvorio ju je. Unutra je bila stara štrdna knjižica na donositelja. Na njoj nije bio milijunski iznos. Bilo je točno 15.000 eura. Ušteđevina koju su baka i djed, unatoč svemu, uspjeli sakriti od svoje djece, odvajajući od svojih usta zadnjih 5 godina, znajući da će kući trebati popravak. To je bio posljednji udarac njihovoj savjesti. Čak i nakon što su im djeca uzela sve, roditelji su se pobrinuli da onaj tko ostane iza njih ne kisne. Ivan je pogledao baku. Marija je ležala mirno, disanje joj je postajalo sve tiše, sve rijeđe. Oči su joj bile uprte u sliku koju je Ivan izvadio iz škrinje. Ivan je uzeo sliku i stavio je baki u ruke. Njeni prsti su se lagano sklopili oko okvira. Osmijeh, pravi, blaženi osmijeh, raširio joj se licem. Zadaća je bila ispunjena. Istina je izašla na vidjelo. Kuća je bila sigurna. Njezina, izgubljena, djeca su napokon pronašla put kući, ne kroz novac, nego kroz sram i oprost. Hvala ti, bako, šapnuo je Ivan, ljubeći je u čelo. Hvala ti na svemu. Vanjski svijet, oluja, dugovi, karijere, sve je to nestalo. U toj sobi ostala je samo obitelj, ponovno spojena nitima ljubavi i žrtve, okupljena oko stare žene koja se spremala na svoj posljednji put. Ponekad je kraj jednog života zapravo početak za sve one koji ostaju. Pripremite se za emotivan oproštaj i lekciju koju nikada nećete zaboraviti. Te noći, dok je oluja iznad Samobora napokon jenjavala, pretvarajući se u tihu, blagu kišicu, baka Marija je pronašla svoj mir. Nije bilo drame, nije bilo hropca. Ležala je držeći onu staru crno-bijelu sliku na prsima, okružena svojom djecom i unukom. U 3 sata ujutro, soba je utihnula na poseban način. Ivan je osjetio kako se njezin stisak na njegovoj ruci opustio. Pogledao ju je. Prsa joj se više nisu dizala. Na licu joj je ostao zamrznut onaj blagi osmijeh, kao da je napokon ugledala djeda Ivana kako je čeka na nekom boljem mjestu, bez dugova, bez briga, mladog i nasmijanog. Otišla je, šapnuo je Ivan. Vesna je prigušila krik rukom. Kruno je spustio glavu, a ramena su mu se zatresla. Damir je prišao prozoru i otvorio ga širom, puštajući svježi, hladni zrak u sobu. Staro vjerovanje kaže da treba otvoriti prozor da duša može izaći. Ali te noći, činilo se da je sa svježim zrakom u sobu ušlo i nešto drugo, oprost. Sljedećih dana, kuća je bila puna ljudi. Susjedi iz sela, ljudi koje Kruno, Damir i Vesna nisu vidjeli desetljećima, dolazili su izraziti sućut. I svaki od njih imao je priču. Tvoja majka mi je dala jaja kad nisam imala što dati djeci, rekla je jedna starica Vesni. Tvoj otac mi je posudio alat i pomogao popraviti ogradu kad sam slomio ruku, rekao je susjed Damiru. Slušajući te priče, djeca su shvatila koliko su zapravo bili siromašni duhom, unatoč svojim skupim stanovima u gradu. Njihovi roditelji, ti škrti seljaci, bili su stupovi zajednice. Bogataši u očima Boga i ljudi. Na dan sprovoda, sunce je probilo oblake. Groblje na brežuliku mirisalo je na mokru zemlju i čemprese. Kad je lijes spušten, Kruno je bio taj koji je prvi bacio grumen zemlje. Hvala ti, mama, rekao je glasno, pred svima. I oprosti nam što smo zakasnili. Nakon sprovoda, obitelj se vratila u staru kuću. Sjedili su za onim istim masivnim drvenim stolom u kuhinji. Ivan je sjedio na čelu stola. Bio je vlasnik kuće, zakonski i moralno. Očekivao je da će njegovi ujaci i majka popiti kavu i otići, vratiti se u svoje živote, sretni što su se riješili tereta. Ali nisu otišli. Damir je nervozno vrtio šalicu kave među prstima. Krov, rekao je iznenada. Ivan ga je pogledao. Molim. Krov, ponovio je Damir, podižući pogled. Oči su mu bile crvene, ali bistre. Ona koverta s 15.000 eura, to je dovoljno za materijal. Ali nije dovoljno za majstore. Danas su ruke skupe. Snaći ću se, rekao je Ivan tiho. Radit ću preko ljeta. Nećeš, uključio se Kruno. Skinuo je svoj skupi sako i prebacio ga preko stolice. Raskopčao je manžete na košulji i zasukao rukave. Njegove ruke, navikle na tipkovnice i volane, izgledale su meko, ali u njegovom stavu bilo je odlučnosti.
Mi ćemo to napraviti. Vesna je podigla glavu. Mi? Da, mi, rekao je Kruno čvrsto. Otac je gradio ovu kuću svojim rukama. Mi smo je pustili da propadne. Najmanje što možemo učiniti, ne za Ivana, nego za njih i za sebe, je da je popravimo. Svojim rukama. I tako je započelo najčudnije ljeto u povijesti obitelji Horvat. Svakog petka popodne, crni luksuzni automobili parkirali bi se u blatnjavom dvorištu. Kruno, Damir i Vesna skidali bi svoja odijela i oblačili stare radne kombinezone djeda Ivana, koji su im bili malo preveliki ili pretjesni. Damir, koji nikad nije držao ništa teže od špila karata, naučio je miješati beton. Kruno, koji je upravljao firmama, sada je slušao Ivana koji je čitao upute kako se postavljaju crijepovi. Vesna, koja se bojala slomiti nokat, ribala je podove, ličila zidove i uređivala zapušteni vrt. Bilo je teško. Bilo je žuljeva, bolnih leđa, znoja i psovki kad bi čekić udario prst. Ali bilo je i nečeg drugog. Bilo je smijeha. Prvi put nakon 30 godina, sjedili su navečer na terasi, umorni, prljavi od boje i prašine, i jeli kruh i paštetu, smijući se uspomenama iz djetinjstva. Sjećaš se kad si pao s ove trešnje? Pitao je Kruno Damira. Sjećam se, nasmijao se Damir. Tata me nosio na leđima do doktora jer auto nije palio. Kroz znoj i rad, spirali su sa sebe godine pohlepe i sinizma. Obnavljajući kuću, obnavljali su sami sebe. Ivan je gledao tu transformaciju i znao da je to bilo pravo čudo koje je baka Marija izmolila. Nije im ostavila novac da ih razdvoji, ostavila im je zadatak da ih spoji. Kada je krajem ljeta postavljen zadnji crijep, kuća je blistala. Nije bila moderna vila. Bila je dom. Topao, čvrst i pun ljubavi. Zlatno sunce obasjavalo je zelene brežulike Samoborskog gorja. Stara kamena kuća sada je bila prekrivena bršljanom i ružama puzavicama. U dvorištu, na mjestu gdje je nekad bilo blato, sada je bila prekrasna sjenica. Ivan je sjedio u pletenoj stolici. Kosa mu je sada bila prošarana srebrom, a oko očiju je imao bore smijalice. Imao je 38 godina. Pored njega, na travi, sjedio je 10-godišnji dječak, Luka, igrajući se s malim drvenim avionom. Tata! Viknuo je Luka. Pogledaj. Djed Kruno i baka Vesna dolaze. Ivan je pogledao prema putu. Polako, oslanjajući se na štapove, ali s osmijehom na licima, dolazili su starac i starica. Kruno je imao 75 godina, Vesna koju godinu manje. Iza njih je hodao Damir, noseći veliku košaru s voćem iz svog voćnjaka. Nisu izgledali kao bogati gradski ljudi. Izgledali su kao sretni ljudi. Stigli su na nedjeljni ručak, rekao je Ivan, ustajući. Tata, pitao je Luka, povlačeći ga za rukav. Zašto djed Kruno uvijek plače kad uđe u dnevnu sobu? Ivan se nasmiješio i pomilovao sina po glavi. Zato što se sjeti, sine. Sjeti se da je jednom bio izgubljen, a onda ga je jedna stara knjiga i jedna stara kuća vratila na pravi put. Ušli su u kuću. U središtu dnevnog boravka, na posebnom drvenom postolju, pod staklom da se ne ošteti, stajala je stara, debela Biblija. Pored nje je bio zahrđali ključ i ona crno-bijela slika djeda i bake kako grade kuću. Kruno je ušao prvi. Prišao je Bibliji, kao i svake nedjelje, stavio ruku na staklo i tiho rekao, hvala. Sjeli su za stol. Mirisala je juha, ista onakva kakvu je kuhala baka Marija. Ivan je pogledao svoju obitelj. Nisu imali milijune na računu. Kruno je izgubio većinu svog bogatstva u jednoj krizi, ali nije mario. Damir je živio skromno od mirovine. Ali imali su jedni druge. Imali su mir. Ivan je shvatio da je oporuka bake Marije bila savršena. Ostavila je kuću onome tko će je čuvati, ali je zapravo ostavila dom svima njima. Dobar tek, rekao je Ivan. Dobar tek, odgovorili su svi u glas. I dok su zveckale žlice, Ivan je bacio pogled na staru Bibliju. Činilo mu se, samo na trenutak, da je vidio baku Mariju kako stoji u kutu sobe i namiguje mu. Ljubav ne umire. Ona se samo prenosi, s koljena na koljeno, onima koji imaju hrabrosti otvoriti srce. I ponekad, jednu staru, prašnjavu knjigu.